Фарқ байни бизнесмен, байни савдогар хеле калона. Обычный торгаш чикор мекунад. Ман ҳамонҷо бор мегирад, мебора инҷо як майда магазин ё дута магазин ча мекушад, худаш фурухта истода. Ин торгаш. Аз Дубай мебиёрад, аз Турция мебиёрад, аз Хитой мебиёрад, объем сарфи назар, хо 100 миллион мебиёрад, баъд обычный торгаш. Вай бизнесмен не. Бизнесмен тамоман дигар. Бизнесмен ин ҳамон инсоне ки вай метавонад чотка система сохтана. Вай система месозад ки вай система масштабировать шуда рафтан мегирад бе участия ҳамин одам. Вай система кор мекунад. Система генерирует деньги миллиардами, аста солаш мерад. Мисол аввали кор ба мумкин ки ҳамин система сохтаги $1000 прибыль мебарад. Баъд аз 2-3 маҳ 3000, баъд аз он уже мебинед ки 1 сол 1.5 сол 10000, баъд мебарад уже 30000, баъд мебарад уже 50000, баъд мебарад зиёдшка уже мебинед ки моҳаш ба миллион мебиёрад. Ана ин бизнес. А оне ки мисол бешумор кор кардан наметавонад, вай бизнес не. Вай предпринимательство. Даромад предпринимательство барои даромад месозанд одамо. Лиш би даромад бошад.